Assalamu alaikum arkadaşlar. Amansızlar mı? Bugün 15 April. Birinci gün. Düşenbe. Tünde uçup geldim Portland'ga, New York'tan. 6,5 saat uçup geldim. Tüm saat 2'de. Gelsem maşinam turuptur. Kudayga şükür. Anan ertemenen ile 5,5'da dispatcher yazıp kaldı. Sizge jugal batam dep. Endi жүктесем bilbeyim bir temir eken. Biyiktigi 9 fit eken dep 3 metre olgan temir eken dep. Temir emesile monday kran eken. Jana maşinalarga uстановка кылып коет аркасына. Жанагы лес жүктөгөн же башка жүктөгөн мындай кран экен да. Жана экен. Ушуну жүктөп кетет экенмин. Мынакей. Şunu жүктөп кетет экенмин азыр. Бул ушул трейлери менен жүктөп берет экен, ушул турушта жүктөп берет экен мага. Азыр мен аркасы менен могул жака чейин кирем. Азыр кран келет деди. Кран келсе ушуну жүктөп берет. Эски эле бир мондай платформага отургузуп коюптур. Баягы жана жеткирип бериш үчүн. Ушундай болгон чоң кранды азыр буйруса жүктөп кетебиз. Бул азыр мен турган жерим Washington, Portland'den 100 mile beri, 150 kilometre, 160 kilometre. Kete turgan jagыбыз Missouri'ye ketebиz. Missouri. Ушундай достор, мына окшогон жаңы техникаларга ушундай крандарды, манипуляторларды установка кылган жер экен да. Мына жакта ушундайларды жасайт экен. Мына жак ишканасы экен. Ошо достор, азыр кран келсе буйруса жүктөтүп алып кетебиз. Ушул туруш боюнча, жүктөтөбүз эми. Аябай бийик болуп кетпейби экен, канча болуп кетет экен. Муну өлчөшүбүз керек. Мосторго батпай тийип калып жүрбөсөк эле болду. Tall is your deck? 2,5 feet. 2,5 feet. 2.5. Мына ол азыр 6 тонна экен. Азыр сурадым. Мына кран келди. Hazır kran ol jaka arты менен кирмей болду. Андан кийин мен кирем. Мага жүктөп беришет. Айта турган нерсе могу жана көрсөткөн трейлерди чечип калат экен булар. Трейлер калат экен. Өзүн кран көтөрүп турганда чечип мага жүктөп беришет экен. Андай болгон. Kenworth келди. Kenworth 880 экен. Аябай чоң. Washington номеринде. Азыр мен арты менен айдап кирем буйруса. İşte kadar. Pültmenen leştirlak kendine bu. Hazır kadar teknikan. Kolunda pültmenenle ondan oturup kotarıp çürüp kabinasına bile çıkmaydı ben. Hazırımdan kotargından keyin aslında çeç olak treylerdi. Anam men aydap girem hazırımday turtturdum. Aydap girem. Kabinasına çıkıp ulavatır. Ulanmay kaldı şöyle. Buna kültün basta işlemeye kaldı. Kabinasına çıkıp ulap koyup jerde turup öyle kötörüp beredik şöyle de. Hazır bular açıkçılarını alıp geldi. Güçlerini, instrumentlerini, treylerini çeçkeni. Kötörgönden sırası çeçip alağız deşim. 6 tonnaken 12.000 aşırı ağır. Anasıkları başında şöyle esükteydi lan. Çengelde işler daha var. Aşağıda ıslak. Жаңы машиналарга бардыгына ушундай установка кылат экен. Өлчөп атышат аналар туруп алып, метр менен өлчөп. Мынакей буюрса. Азыр көтөрө турган жерин чыгып көрүп, кайсы жеринен илебиз деп ана кылышты. Görüştüm. Andan keyin ödede oturup ele karabasam bolbayt okşoyt dep kabinasına çıkıp ketdi. Pultmeye kılıydı oturup ele bejaram dep atты эле да. Ödeden karap turuşum керек деп okşoyt. Jigar iştimat etkende bu jigar. Ay or. Son jerken. Meni nasıl ko'tardi? Juda berse. 1900 mile kilometrege 3040 kilometre oldu.
Bugün erten sırda günü, 3. günü Kudayım buyursa bir özcükü tapşırağımız. Bu jakta teleşkalarım onday biraz da olsa kötörülöt da. Biraz da olsa kötörülöt, arkası ıldıy olup turup çıkıp ketedi. Beka çıkkandan keyin astın basıp turup o жерinde özünün kurçoğu var. İlip koydu. Ko'nchesi treylerler şunday olub jasaladi. Eki döngölöktü südele şunday bu. Janağı birdemeler motosikl taşıgan, kvadrotsikl jana başkalar taşıganга ыңгайлуу да. Осы кичинекей погрузчиктер taşıганга ыңгайлуу. Bunlar triliğin kılıp atacak. Onun arasındaki hemen Portland, Washington, Seattle. Evet, yaxşı yerler var. Biroq jamgır ele joyi beradi. Pagodasi shunday, jamgır ele joyi beradi. Qishda sizga jamgır joyi beradi. Tarda ko'tarib turgandan keyin bunday boshqa bo'ladi o'shaydi. Silindirden mayağı kıt. Silindirden mayağı kıt. Bak hayır o da burayı. Ekran gelip işte başladı Mnake. Cana bir kran menen aldın götür, ikinci kran menen ikinci jağın götürüş kerek degen ekspertler gelip ayttılar. Kичинекей nersege 2 kran çakırıştı da bularda hem akça köp da. Unda kılıp eko mına jerge girem az mağa жүктөп бере турган болду. Meni çıkıp tur az çoğun kran kelet deyip oldu dedim. Aşağı dostlar. Mınдай teknikka aparıp alsan Kırgızстанга. Kırgızstanda bile işti kılasın. Bunlar saatine işti kılar. Biz taşıp işti kılarız. Bakın mantip kötörüp aldı. Emin meni hazır uşul jerge aydap gir deyip de bular. Bundan alsa men aydap girem uşul jaka. Ya. Hazır o dirikler meni aydap girdi odan. Aydap gireyin hem. Aydap girdim ne olacak? Okey, ağzımdalar da diriklerdi. Burgula desem bular meni burup başıma engir deydi. Emiç. Na, trik yap, turu aldım yok. Başıma engir barsak. Şunda жүктейді ekan. Şunda arka jagına olup kaladi. Manda kılıp koydurup atam. Bul aldı jağı, mınal jağı or bolganda baylanıştı. Ordu döngölöktün üstüne koydurayın dep. Hazır palet alıp gelip koyup olsa bular şu boyunca ele koyup koyup atadi. Hazır men aytdım palet alıp gelip koy bergile dep treyler teşip ketpeybi. Hazır bunu tüzdep koyup baylap katırabız buyursa. Şunday olgan kran manipülatör. Mana eki jigar putasıp koyup işte. Bunu Kırgızstanda olganda bizdikiler ana akşam menle kötör menle jiktep koyatlar. Aşağı dostlar. Baktık hayran başkan vurduk. Bıraktık hayran içine vurup da hayran tetrisden kıldık seyden de bundan sonra uzarıp ketip batpay kalat dedi. Kuyruğuna жүктөлүп kalgandan keyin bolbak attı kıskası. Şunday oladı hazır. Çıktı aldık. Hazır emi biraz cıldırağız. Mınal jagına жүктөлүp kaldı göğür abi. Mına burçka. Hazır biraz mınal burçun türtöz naraka. Mına forklift menen janağı. Mınalar kötörüp cıldırıp ola desem. Bular biz cıldırsa köp cılıp ketet deydi. Şunday kılıp жүктөлдü. Naraktan beraka karatsak mına ordu arka olup kalatganda arka olup kalganda traktın alacağını götörüp gidedi. Şunun için şunday жүктөлdü kayradan.
Бұл açılıp кететкен de жазылып. Жаңағы силиндрлер açılıp кететкен. Çoyulup кететкен. Şunday kılacağız buyursa. O zaman mene biraz türküp koygan adam. Biraz. Bakın. Air more. Buna cütte büttük buyursa. Nanti hazır baylayın dep. Уже çeyin tartıp başlagam. Arkalarındağı üç jakşı çeyin tartıp baylasam. Ketebиз buyursa dep tursak azı men baylagandan bulardan trostorun alat. Bular trostor jönüne turat. Şintip bayla bütkönde taşmat gelip alıp çok biz başka treylerge jüktöйбүз. Bul or sen treyleringе bolbay kalat dep atat dep koy. Men ayттым буга чейин мындан орун деле ташып жүргөнбүз. Андан проблема жок десем. Жок, биз аз башка чоң трейлер, чоң трак заказ кылып, чоң трака жүктөйбүз. Бул кичинекей трака батат. Чоң кичинекей трака болот десек, болбой калды. Дейт да, мына жүктөө бүттү уже деп кой. Болду, шуну эле алып кетиш керек. Байласак уже жылам. Булар болсо отурат. Ошонтип келип алды. Азыр диспетчерге айттым, сүйлөшчү дедим, диспетчер сүйлөш айтып атат. Болсо болду, болбосо чечебиз да кетебиз деп кой. Ушунча убара келчилик саат 12 болду. Saat 8'de gelgenmin. 4 saatten beri şu жерде жүрөм. Эми келгенибизге, бензинибизге төлөп берет. Бирок убара керчиликчи. Азыр муну алам деп башка жүктөн кургаласын деп кой. Ушундай болот да достор. Мейлем көрө жатарбыз, эмне болсо дагы. Жүктөбөйбүз болбой калды кайрачы. Эртеден бери убара болуп жүктөп, башка кылып байлап. Ана кылганым бекер текке кетти да. Olmaya kaldı hazır. Oldu hazır. Şirşetmem aldık aydayım. Aldık aydayım bulacağım geçiyor. Neke. Naların bardım çoğultu olayım. Çeyinlerim hazır. Şimdi alıştım. Naların bardım sılayım. Erteden beri var oldum. Şunday daha bolturat. Ona taşmat desem gevurde aytasın. Taşmatlar. Kimdir taşmatlarga salam ayt. Shunday taşmatlar da жүктөп бүткөндөн келип алып кыйын болушат. Баягы телен сарлап, жерде иштин барды бүткөндөн келип атыштан кийин кыйын болот. Тектер. Жана трейлерин алып кирип кайра орнотушту. Мен болсом о нелердин бардыгын чолтум. Болду. Şu менен бүгүнкү иштеги бүтүп калды. Мына палет бар эле. Мына палет. Бул палетти o cana çangalda işimen arkaya koyat elek de ketet elek. Şuna dostlar, nal жерде asılıp kalıptır. Bir svarka kalıp barıp svarkalatıp koyuşuz gerek. Şuna dostlar, ança şunday bolup turat. Ne deyiz? Peşene nasip emesken alıp kete albay kaldık. Nakşıvan жерде treylerler düşünüp atıp çeyitler, trikler. Hayra çoğulttum. Oldu. Kettik hem. Şuna dostlar, şu men bu videonu ayaktayın. Keyinki videoda görüşkönçe buyursa. Hem ben aldıra kaydap bularga joldu boşatıp koybasam daha bolboydu. Şuna dostlar, videoga like basıp, komentari жазып, ança şunday bolup turat. Kolдап тургула. Барыңарга assalomu alaykum.